Warlem. Sirang gak kasih kan dingat. Aja berisik. Kasih siapa? Cakai kita singgah warang garap padol tabungkas lam. Wis gak, aja siraku. Berisik Warlem, sirah cacak kremos sirah. Wah, bener sirake. Nyolong jaga siapa? Aja berisik lam. Sirah kecanggameku diumbar baik. Terus nama wedi, bukan kena masalah. Ora lem, madragah satu sewu bae masalah. Ya blolinya, Arab gede Arab cilik, sing arane maling mamaling. Resikonya dosa, 30 masa. Toli, sira bisa dikonjara. Lah Warlem, ajang medeni kita lem. Oknum kumu kah? Nyolong duit rakyat atusan juta kah? Orang wedi dosa, orang wedi dikonjara, cuma kokon balik nabae. Ya bedanya. Beda apa nek? Jareku Arab gede Arab cilik, kakak sing aran maling mah maling. Iya ya nyad, pusing mikir negaraku. Wislam aja puyang-puyang mikiri negara si Rama. Mikiri kita belum.